Kilong kami juga hima kharar lingdo ilaka Nongpo Sardarship, hapo kalama juga hima kharar lingdo Weaving Handloom and Handicraft Union, haga nyotrik uyayong arhaja arpoi, kila pelong gajia kendu lang basisin cisnam haga shnong mauyong, naga bentawan peliu jumut naga bentawan pene pensa ikaten rai lajong, kamtam ke kam tanjan berkajing shnai kitiar tenrai balabu naduk kulong kuma, kiba penan kam haga kenya ka kriam, bar kijing dan kam hayeng. Dasaki yang kena kesengi dekat jalan lang ba Merrill Bonds MLA ke Nongpo ke Mukongsan, ba Balaji Rani MDC ke Nongpo constituency, kong VA Nyota EAC ke Riboy district, ba M1 Prangs Sodar ke ilaka Nongpo, Kilongsan Mansan Nakaraj, bar kinongelam kate keseng jeng kilong kami. Kumbalapan pau di kilong kami ha kate kesengi ba kate kejia kenduk lang kate kejing prat lenti jeng ba M1 Prangs uberan kejing angnut, ba kilong kami kindan kejia day ke bajan hapo kate ke hima, bar kumjuru ban pendek pensa ke deiti rai la jong kum bakilong keme ki de ki nongri nong sumar ya ke yeng kasam bar ki bedan ru ka benta ka bakraw ke emlang ka salang ye tadu ki nong elam ka hima ka rat ki snong ki seng long than ya ka riti ka dustur ya ka kolshor ka bangi gidan ki rekom shat ka tin ka bangi kren ka riam ka bangi be ngim le ban pendu he benjur ne kane ke di jinkeli ka baram dor ba kajing keli ke barang dor, lama lari macam benda kata gede kajing keli. Ngikwa, ngilanem. Ngikwa ban iba nas senong maujong, ka right dong lendo ka hima katar lendo. Kani keseng hima katar lendo Weaving Handloom Handicraft Union. Pinlong kita kimau persiu kiban penek pensah. Ya keriti kedustur kani kolsyur betul. Padahal ni, ngimdi ban pendu, ya kirkom riam, kirkom shat. Hagani kasi kala dan ru kajing penina mikitiar belashna barbu tingkai di kilong shwa manshwa, nadu kaduitara ka bom ki kesing ki nakra, kitiar put tiar tem berkumjuru kitiar belapran kam habaknya habakriam, ringkat karwai ke shat tenrai, ban peni ya kajing ruspa ka kolsyur hagani kathai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.